twese turi umwe ko tutagiye muri Guminho bise twirwaneho sibyo kuri wowe no kuri bo nimba Guminho ubwabo batabibabwira ngo bababwira ngo twebwe twahinduye intego babihimba bava kuki. bavandimwe turabiyegereje aho muherereye hose. Iyi ni Mwira TV bisanzwe. Reka tugushimire wowe udasiba gukurikirana ibiganiro byacu, reka dushimire nawe ufunguye iyi video, reka dushimire by'umwihariko wowe udasiba kuduha comment, uduha na like mu biganiro tuba twakoze. Mu by'ukuri biba bitwereka ko turi kumwe, rero turagushimiye. Rero hano dufite umutumirwa wacu, akaba rero tugiye kuganira ku kibazo biba bibera iwacu, kuhanahana ibitekerezo bitewe nuko ubu bwicanyi tubugizemo iminsi, icyo twokora bimaze kutubaho. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kuganira n'umutumirwa wacu. Tutaraja kure rero reka atwibwire dukomeza ikiganiro cyacu. Ndabizi si ubwa mbere, ariko waba ubasha gukora ikiganiro cyacu tumutumiye hano muri studio. Rero reka twibwire kugira ngo tubashe kumumenya, namwe mudukurikiye bwa mbere mubashe kumumenya. Atwibwire. Murakoze cyane. Nitwa Rushimisha Bonaventure, ndi umuturage wa hano Edmonton mu ntara ya Abiyita muri Canada. Urakoze cyane. Rero waba umaze igihe kingana iki hano, uheruka iwacu ryari? maze imyaka 6 irengaho amezi. Mperuka mu gihugu iwacu muri 2019. Kuva wavuye hano ujayo? Yego, navuye hano njayo. Nari mvuye hano ngiye gutembera, kugenda ngere mu gihugu tuvukamo kandi dukunda mu by'ukuri. Urakoze. Ubu umaze kugera, wiyumvaga gute muri wewe, cyangwa wumvaga uri umushitsi? Kumva ndi umushitsi, numvaga ndi umushitsi mu mujyi nari ndimo wa Kinshasa, ariko sinumvaga ndi umushitsi mu gihugu. Kandi iciza kimwe nyine gituma umuntu wumvaga uri proud winjira mu gihugu, iyo uri nubwo uri umunyagihugu w'ikindi gihugu, cyangwa se ufite passport y'ikindi gihugu, ariko ukoresha, hari ukuntu nafi baguca zitandukanye n'iz'abandi banyamahanga baza mu gihugu, kubera ko wowe wavukiye muri ico gihugu. Uri umushitsi kubera ko Kongo yemera ubwenegihugu bumwe, kandi naje mfite indi passport itari iyabo. Byumvikana ko naje mu gihugu kindi, ariko bagiha agaciro kubera ko wavukiye muri ico gihugu. Urakoze. None wari umaze iminsi hano, imyaka hano, umaze kubona ubwenegihugu bw'iki gihugu, wenda ibyishimo wagize wabigereranya gute n'ibyo wagize usubiye muri Kongo aho utembera mu gihugu cyawe? Mu by'ukuri biha agaciro kuba mfite ubwenegihugu bwa Canada. Hari agaciro mbiha, ariko agaciro kanini n'igihugu mvukamo. Nubwo byogenda gute, ntabwo nzoba umunyakanada w'umunyakanada, ariko nzoba umukongomani. Nubwo ubwenegihugu, nubwo Kongo yemera ubwenegihugu bumwe, ubu nyine bakaba batekereza ko mfite ubwenegihugu bwa Canada, ndi umukongomani wuzuye. Ngerayo nkuko warumbaje ngo se numvaga bimeze gute, numvaga ndi proud, numvaga ndi mu gihugu, numva binezerewe. Urakoze cyane. Rero twinjira mu kiganiro cyacu. Tumaze hafi imyaka 4 twadukorerwa ubwicanyi, mu by'ukuri budafite impamvu, kubera nyine abo turi bo bigatuma dukorera ubwo bwicanyi.
nize ngaruka umaze kubona zatugizeho kuva buno bwicanyi bwatangiye? ubwicazi ntibutangiye muri iyi myaka kuko reka tuvuge wenda iyi myaka ine. nabyumvise icyo washatse kuvuga. mvuka navutse duhora mu ntambara. ndibuka ndi umwana habagaho ngo intambara y'abanyamurenge abatabwa abantu bagapfa kimwe nuko bapfa. gusa iyi ngiyi yaje ifite umwihariko wayo, ifite n'ubundi buremere bwayo bufite gutsemba no gusenya ubwoko bw'abanyamurenge. mu ngaruka ibyo bifuje bimwe bagezeho, kuko tugomba kuzaza duha agaciro n'umwana umwe w'umunyamurenge wapfuye. ibo bagenda bagera kuri bimwe yuko hariho bamwe bishe, hariho inka nyinshi bishe n'izindi banyaze. izo ni ingaruka, ariko ingaruka natekereje nje mbona yuko ari ingaruka ikomeye kuruta izindi, nuko yishe imitima yacu. bande twebwe abanyamurenge bari kwicwa cyangwa se ari twebwe abanyamurenge imitima yarakomeretse bikomeye mu buryo muri aspect zose. aspect physique, abantu benshi barapfuye, impunzi zabaye nyinshi, ubukene bwabaye bwinshi, indwara nyinshi zaraje za kolera n'ibiki. mu buryo nidushaka tuvuge aspect y'iyobokamana byagiyemo, kuko abapasiteri babyinjiyemo. bamwe bagaragaza utari ukuri, kugira ukuri. hajemo ibijyanye n'akarengane. abagabo twari tuzi b'imfura bagenda mu binyoma. mbese mu bijyanye n'ikintu indangagaciro twari dufite y'ubukristo, benshi bayiguyemo kubera intambara yabereye ubwoko. habe no kumva gusa ko hariho ubwoko buri kwica ubwacu. ibyo byashoboye kwangiriza imitima yacu. ntitunezerewe imanza, duca imanza uko bwije n'uko bukeye. icyo kintu natekereje ko gishobora kuba kirenze byinshi, kuko umutima buriya ni ikintu kinini. niyo amahoro azoba, hagomba kuzabaho kansaringi yo mu rwego rwo hejuru, kugira ngo tubigere dushobore kuziyumva kuko twiyumvaga. urakoze cyane. uvuze ko twakomeretse kubera ibibazo byatubayeho, imitima yarakomeretse kubera intambara n'ibibazo byose. ni irihe kosa ubona abanyamurenge twoba twaragize ubwacu mu kugerageza kwidefanda se cyangwa mu kugerageza kwirwanaho? ikosa rya mbere nanabivuze ubushize, ni uko twacitsemo ibice. indi myaka nubwo tutemezanyaga 100%, ariko twari umuntu umwe. nyagufa akaba nyagufa, nyagukira agakira. twese turi umwe. niko ba sogokuru babayeho. niko bagiye batsinda imanza no mu gihe batari bakomeye, kuko ubu nyine harimo bamwe dufite bakomeye. nuko bari umwe. ariko ubu nyine turimo ibice. ibyo bice nakibonyemo nk'ikosa rikomeye. harimo n'ubugambanyi bwagiye bukorwa. uvuze ko kera basogokuru bahoraga n'ibi bibazo, n'ubundi turabizi ko mu gihe cya murere nikiyisura wenda cyangwa se niko bwicanyi bakorerwaga nabo, ariko babashije kuba umwe. niki none ubona twebwe nyamukuru gituma, impamvu nyamukuru ituma tutaba nk'igihe cy'abasogokuru? mbibona mu mpamvu zibiri cyangwa zitatu. imwe, habayeho icyo navuga ubwiyemezi bwa bamwe. ubundi twanabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, habagaho inama
y'abagabo bakavuga ngo niki kigomba gukorwa. Ariko ubu nyine habayeho bamwe biyumvise ko sinzi ko nobyita bize bakumva yuko ico bashaka gukora arico kigomba gukorwa. Ico ni icambere twataye cingenzi. Ikindi abo ngabo ni nabo bumva yuko bagomba gushaka inyungu zabo bwite. Inyungu zabo bwite zirashobora kuba ari inyungu zijanye no kumva yuko aribo bashaka kumenyekana. Inyungu yabo bwite irashobora kumva yuko ashaka kugira ngo azabe uwo ashaka kubuwe. Inyungu yabo irashobora kuba ari inyungu ashobora kuba akoramo y'uburyo bufatika bw'amafaranga. Urakoze cyane. Bitumye nibuka mbere n'ubwicanyi ngira ngo utaratangira neza cyangwa ariho bugitangira. Uri mu bantu twakoranye ikiganiro bwa mbere muvuga ko mwamusensibiliza abantu kuba umwe tukarwanira hamwe icyo gihe kawaza akimara gupfa. Ariko nyuma yaho twagiye twumva ko mwamusensibiliza abantu kuba Guminho, mwakoresheje hano musensibiliza abantu ngo kumurasanza kuba Guminho, ngo Karigari ngo kumurasansibiliza abantu kuba Guminho, muri Amerika kumurasansibiliza abantu kuba Guminho. Nibyo gusensibiliza abantu kuba Guminho si icaha. Hari ababikoresha bashaka nko kwerekana ko turi babi. Si icaha mbivuge kandi mbikomeje. Icambere nkubwira nimba wibuka ibiganiro twatangiye gukoresha hano, ibyo bavuga za Twirwaneho iyi bavuga ya Colonel Makanika yari itarabaho. Abo twavugaga bitwa ba androide bari batarabaho. Hariyo Guminho ari irwanira abaturage. Dukora ibiganiro hano, twakoze ibindi muri Amerika, twari dufite ikindi Karigari, twari dukomeje nuko haje kubaho iki kibazo ca corona n'ubundi turakomeje. Purpose yari iki cyo gihe? Purpose ni ukugira ngo hazabeho ikintu turema kizahora gikorwa kirinda umutekano w'akariya karere burundu. Nkagute kino kibazo nkuko nabivuze jewe ndi muto navutse gihari. Ahari wenda na papa yavutse ico kibazo gihari. No kuvuga ko kigomba kwicarirwa kigashakirwa umutekano. Nimba tudafite ntabwo twari dufite umuturamze muri make. Yego, umutekano uramze. Twumvaga yuko hagomba kubaho local defense. Igomba kuba hari ya haruguru yakorana na leta. Atari abasirikare bagenda ngo ejo bagiye muri leta. Ejo bundi ngo bagiye. Nimba hari abagenda muri leta ni sawa kuko nabanyagihugu nabo kimwe n'abandi, ariko dufite local defense ihora irinda abantu bacu kuko leta ntabwo yifuzaga kugira iki hari iwacu ko haba. Kuko iyo ibyifuza yari kubarindira umutekano. Ikindi ntego yayo twagiye tubivuga, twari dufite gutangira kubaka iwacu mu buryo hubakika hakaba kimwe n'ahandi. Ibyo byose ni ibintu twagendaga dusensibiliza abantu. Twari dufite intego nyinshi dushaka kugeraho. Ariko icambabaje nuko umugabo haje abagabo bamwe b'abapasiteri n'abaye mu nama imwe, b'abagabo tuzi bakomeye mu bwoko, bafite ijambo mu bwoko, ariko yagenda kuvuga akavuga ngo twakoze igiterane, twari dufite n'ikindi Karigari ngo kurwanya ngo igiterane cyangwa se inama yabaye Kinshasa. Ikintu kimwe nkubwira, hariho ibintu ni naco nahereye mvuga, ntabwo ubwami bwigabanyijemo kabiri tibuza bufatika. Akantu nashatse kuvugaho nuko hariho abantu bamwe bazabumva atari bo bazanye igisubizo, tibemera iby'abandi. Bakagombye kuvuga ati twebwe dejibo barazwi, noneho bakavuga ati reka bari abantu babishaka bafite uriya mutwaro, reka tubashigikire tubiyegereze kugira tugere ku ntego. Ariko ibo bumva yuko umuti ari ugusenya ibiri gukora. Ariko iyo nama y'Kinshasa mwari mwishigikiye? Turareka kwishigikira gute?
keretse nimba nayo yari keretse nimba itari ifite intego yo kugarura none wibaza kuvuga ngo bavuga ko mutaramushikiye iyo nama bari bashingiye ku ibo nibo tugomba kubaza ico kibazo kuko twebwe nta kibazo twigeze tubagiraho kuko ibumva yuko bari kwikanga kuko ibikanze iki mbabwira n'ubu nyine ngo batuze corona nirangira turakomeza turakomeza rwose uri umwe mu bantu bashikira Guminho muri no minsi twumva ngo Guminho yarashize Guminho ntikiriho nimba ari nabo babiri nibasange abandi kuko iryo n'izina gusa rigihari ibyo wabivuga hiki hari abagabo bamwe bigeze gukorana bagenda kubaza simzibuka neza ni byo muri Bibiliya ndagira ngo ni Gamariyeli nimba ntibeshe bagenda kumubaza ati ibi ngibi z'abakristo uyu Yesu waje ibi ni ibiki n'ibiki arababwira ati ibintu ni bibiri nimba uyu Yesu ari umwana w'Imana mu by'ukuri ntimuzashobora kurangiza kino kintu ariko nimba atari umwana w'Imana ari umunyakinyoma bizarangira mutanabigizemo uruhare nico nshaka kuvuga abagenda babesha intego za Guminho bakazita zitarizo mu kintu yarwaniye imyaka n'imyaka bakumva yuko ico kintu kitarico mu bana b'abanyamurenge bapfuye hariya bakayahagarara hejuru bakavuga ngo ico barwaniye sico nimba ayo maraso yaramenetse kutarico izorangira ariko iconzi kuko nyishigikiye kandi nyishigikiye cyane tikizarangira kuko izarangira ari uko umunyamurenge yarangiye izarangira ari uko umunyamurenge yarangiye urakoze cyane abavuga ko Guminho ya mbere cyangwa se Guminho ya kera yari iri mu murongo muzima ariyo Guminho ubu nyine bari kugendera mu izina rya Guminho yashize wenda batagifite vision nk'izo Guminho igitangira yari ifite wabivuga hiki cyangwa se wababwira iki abo ni ba bandi batobiya bazabavuga cyangwa se ni n'abagambanyi b'ubwoko izo ntego zindi bari kuzibona uwo munzani bawukuye nimba Guminho ubwabo batabibabwira ngo bababwire ngo twebwe twahinduye intego babihimba bava kuki ariko se gusa kimwe cyo nkubwira urusaku rw'ibikeri ndiruza rubuza inka gushoka Guminho irahari kandi ikomeye kuruta uko ibo babyifuza kandi iratabara ikizabikugaragariza arico nkubwira kijanye na wa mugani nakubwiye nako si umugani ni ibintu byabayeho nimba Guminho itari kurwanira abaturage bizagaragarira mu bikorwa si mu magambo yabo urakoze reka wenda kubaza kino kibazo niki kintu cyangwa se ibintu wumva bituma ushigikira Guminho ko nayo iri mu bintu bizotuma tubona umutekano ruguru kimwe cyo nkubwira Guminho yabaye hari imyaka myinshi irwanya abifuza ko tugomba kurimbuka Guminho ngo imare kurwana iyo myaka babagambanye bumva yuko kubona imbaraga za Guminho kubona imbaraga ngo ikomeze kurwanira abantu bumva yuko bitagomba kuba sino ubu nyine sinohagarara ngo numve umuntu warwanya imyaka 10 hariho abana bapfuye bangana uko bangana hariho uburyo bitanze mu buryo bungana uko bungana ngo mbihagarareho none kubera $100 ntanga cyangwa se ntanaritanga ngo numve yuko Guminho nta kintu yakoze mvuge kino kintu hari abantu bazagira ubwoba iki kibazo cyo kizarangira
kandi kizarangira Guminyo iriho. Hari abantu bazagira ubwoba bw'ijambo bavuze bahunge kubera ijambo, nta n'ikintu abantu bavuze kubera amagambo bagiye bavuga. Impamvu nyishigikira niyi, nyishigikira ko iri gukora akazi nifuza yuko igomba gukora, ko kurinda abaturage. Irabikora nubwo hariho abatabihesha agaciro. N'intwari zacu zibyemera kandi zikabikora mu gihe hariho benshi batabashigikiye, ariko barabikora. Ico kintera kubashigikira n'umutima wose, kuko bene wacu bari amahoro kubera ko babarindiye umutekano. Ikindi ca kabiri ni mbashimira ko bitwa baribo, bitwa baribo bagumye hariya mu gihe inyungu za benshi bari bagiye bava hariya bagenda muri leta. Ubu se none kuri none tuvuge ngo icitwa Guminyo ya kera ngo nico gifite agaciro kubera ko bataye abaturage bagenda muri leta. Ibo barabyanze, banga izo nyungu, bagumana n'abaturage. Kubera iki numva ubu nyine ko ngomba kubaterera. Urakoze cyane. Twirwaneho yego ivuze iki kuri wowe? Hariho ibintu bibiri mvuga kuri Twirwaneho. Twirwaneho irahari y'abaturage, yari isanzwe ikorana na Guminyo, n'ubundi ikorana na Guminyo, ikorana na Twirwaneho y'amakanika. Mvuga ikindi kintu kuri Twirwaneho ya Colonel Makanika, ni yitwa baribo, bareke kwitwa bataribo. Reka wenda tureke kuzana iyo confusion tubesha abantu. Abagiriye barabaki? Barabaturage. Ntibagendanaga imbunde? Hari uwo wigeze wumva agira ka haba muri ka ya gisirikare. Hariho bamwe bari abasirikare, hariho abandi bari abaturage. Ariko muri rusanga abagiriye barabaki? Barabasivili. None bariya batwirwanaho kubera ikibo utabafata nk'abagiriye? Abagiriye ntibagiraga ranka. None ikibazo ni banza unyumve, ndakomeje. Ntibagiraga ranka, baratahaga mu mago. Kuranyumva? Baratahaga mu mago. Nabo bandi bose nkubwira bagiraga intwaro, ariko baratahaga mu mago. Ariko abagiriye bagiraga amaranka? Ese reka nkubaze noneho, itandukaniro rya Guminyo na groupe ya makanika niri? Wenda nje uko no bisubizamo, wenda kanje uko mbizi cyangwa uko mzumva. Guminyo kuko nawe muzivugira n'abasoda, n'umutwe wa gisirikare witwara gisirikare, wahozeho nabo bwicanyi butarafata inontera. Yego ubwicanyi bwahoze, ariko muri no myaka bwari butarafata inontera. Ariko abangaba itandukaniro ry'abangabo baravuga ati buno bwicanyi niburangira abaturage barasubira mu mirimo yabo, ariko buno bwicanyi niburangira Guminyo iraguma ibe Guminyo. Kimwe cyo wumva sindi kurwanya Guminyo y'amakanika kwitwa Twirwaneho, Twirwaneho y'amakanika kwitwa kuba bo baribo. Niba abo baribo babyemere, biswe Twirwaneho gusa ntibitwa abaturage. Iryo rifite abagiye, nibareke kwisanisha nabo. Kubera iki ko twese turi umwe kandi ikibazo ahari kimwe? Ko twese turi umwe, ko tutagiye muri Guminyo nuko ari abasoda n'abandi si abasoda, nibyo twari turi. Oya, nibo hawe bibashinja, ariko ibo si bo n'imitima yabo. Reka tugendere ku byo bavuga. Oya, tugendera ku biri mu mutima. Reka tugendere ku byo ibo bavuga. Ibo bavuga ko turi abasivili. C'est ça, nibyo navuze. Mwebwe muvuga ko muri abasoda. Nibyo navuze. Nibyo bavuga, sibyo tugenderaho cyane, kubera ko kubesha ntikuza kuzanwa n'ibindi kizanwa n'ico bavuga. Turebe ibyo bakora ahubwo. Bakora ubutabazi. Turebe uburyo bitwara. Bakora ubutabazi. Ideology na politike ya Guminyo n'abitwa Twirwaneho
90% ni Guminho. Kuko Guminho so abo bari kumva Guminho ni ideology. Kandi hafi ya 90% y'abiyita twirwaneho ni Guminho. So Guminho ntabwo ifite gushira ubunyine bagende batuze bareke no kwirusha mu mitima yabo. Ntifite gushira uko babivuga nabi yarakomeje. Ndaguha urugero ruto. Hagiye haba intambara nyinshi mu mutualite ntabufasha kwitabubonye bumvise yarashize. Niyo mpamvu bavuga ati yarashize ntikiriho. Irahari kandi irakomeye. Ntabwo babayeho n'ubundi ari ubufasha bwabo bafite. Ico nico tuzotwibeshaho cyane. Urakoze, reka nse nusubira kuri iki kibazo gatoya. We kuraba ngo biyita kubera kutavuga ngo bitwa mu buryo bwo kuvuga ati reka mbashigikire turi umuntu umwe wenda ibyo bazogeraho nibagera ku ntego bifuza kugeraho success yabo ni success yacu kubera iki mutabashigikira muri ibyo ngibyo mukumva gusa mwobashinja ati muri twirwaneho muri abasoda bakavuga ati turi abasoda ati moyaye muri bo kubera iki mutabashigikira mu byo bari bumva bari kujamo mu bifuriza na success ariko mureke kuguma kubashinja no kubita ibyo batari bi. Ico kimwe nakivuze sindi kubashinja kandi ndabashinja. Iyo uvuga ngo muri abo biyita biba bivuga ko wewe ico navuze cyane n'abantu bo muri diaspora kuko nibo bagira amagambo. Iyo mvuga diaspora mbera ku mupaka wa Kongo abari inyuma ya Kongo nibo bavuga ayo magambo cyane. Nibo bavuga cyane abari ku butabazi nta mwanya bafite w'ayo magambo. Izo tonganya n'ubucakura n'ibiki ntabyo bafite. Bari ku kazi nibo ndabashigikiye mu bikorwa. Natanze recommandation mvuga ko uko biyita biri kutuzanira akaga. Ariko sinabashinjije ikintu icyo ari cyo cyose. Ariho ahantu humvikana. Urakoze cyane. Urakoze. Abavuga ko umukuru wa Guminho atakiri imuhira nawe yahunze cyo kimwe n'abandi ibyo wabivuga he? Ni ya magambo. N'imitima yangiritse yapfuye bagenda bafite umwuka utari mwiza uva mu kanwa kabo. Nta muntu ntabwo abaturage twebwe turi hano ari twe tumugenga. Nimba naravuye hano nkagira ahantu nja nkagera muri Amerika si uko abanyamurenge bose bateranye ngo bagomba kungeneraho ngenda. Afite uburenganzira bwo kugenda aho ashaka yogenda atawugenda si ibyabo. Yohunga atawuhunga si ibyabo. Ariko icyo mbabwira cyo ntiyahunze kuko nimba bataramushize hariya sibo banahamukura. Urakoze cyane. Kuko twatangiye tubivuga mbere wenda buno bwishinye butarafata runo rwego mwatangiye muvuga abantu tubumwe tugwanire hamwe mukora nyine sensibilisation kuko twabivuze. Noneho intego mwari mufite cyagiye mutangira twirwaneho itarabaho niyo mugifite n'ubunyene. Ndagira ngo wagiye unabibona na hano muri community yacu hano dutuye. Twebwe mu byo twavugaga ngo umutabazi n'umutabazi. Ico bagiye gukora nico njewe nawe turi gutangira amafaranga no kugira ngo harindwe abantu so kwinjira mu madosiye y'abantu. Ubushize nabwo narabivuze simpema kubivuga n'ubundi ndabivuga. Nubwo ndaguha urugero rworoshe ubu nyine Karota ari muri Kongo. Karota ari muri Kongo. Ari muri twirwanaho ya Colonel Makanika. Turareka kubafasha ngo kubera ko arimo kandi ari umutabazi watabaye ubwoko watabaye kugira ngo aceho akarengane kakariya.
nubwo hoza umuzimbabwe hoza umusudani akavuga ngo nje kurinda bano akaga barimo nabonye barengana kubera iki jewe nabuze ubwo butwari tomufasha muri ubwo buryo mfite nibyo mvugana n'ubu abatabazi n'abatabazi kuki turondora none ubu nyine wenda abantu bababonamo Guminho cyangwa se wenda nyine murashikiye Guminho none izo sensibilisation muzaguma muzikore ni gute muzobikora kugira ngo abantu batabona ko wenda muri gukorera Guminho cyangwa se ari ku nyungu za Guminho? Icya mbere ntituzota Guminho, icya kabiri ntituzota Twirwaneho, yaba Twirwaneho y'abaturage yaba aho Twirwaneho ya Colonel Makanika ntituzozita n'abana bacu nubwo tuza tuvuga ngo n'abana hari abantu b'abagabo niyo terme ikoreshwa sinzi ko nuvuga ngo n'abantu bacu twifuza ko babaho iyo umwe apfuye tubiha agaciro kanini gatuma dukomeza kubaho intonganya ziva kuki umwanzi ko adahitamo nguriya ngo afite amaraso y'ikigumino nguriya ngo afite amaraso y'ikitwirwaneho umwanzi ko turasa twese tugapfa ko abapfa hapfa murumuna wanje hagakira murumuna wanje ko murumuna wanje ashobora gupfiraho ari muri Guminho cyangwa muri Twirwaneho intonganya ziva kuki. Urakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Guminho twagiye twumva ko itagomba guhabwa ubutabazi kubera ko ari abasoda bitwara nk'umutwe wa gisirikare, wenda bamwe bitwaza niyo mpamvu yashize niyo mpamvu itakiriho, ariko haba hari ubufasha ibona? Nta bufasha ibona. Ubufasha ibona subuva mu mamitualite, ubufasha ibona n'ubw'abatabazi bumvise ko akarengane kako ngako kagomba kuvaho. Ni benshi barakora ubwo bufasha irabubona, nibwo butumye n'ubu ngubu iriho kandi izakomeza, ariko sinzishimiye, sinishimira ko wowe, sinishimira ko undi, sinifuza ko undi yogira uwafasha ngo yime undi, sinifuza ko umwe yobaho nk'undi ntabeho. Mbere twatangiye kubivuga turabigaragaza, batwita abanyamatiku, ariko ni bya bindi nakubwiye, ubu nyine hari kuvuga abatari twe. Twaracecetse kandi Guminho irakomeza, ariko iriho kandi n'abandi bari kugenda bavuka umunsi ku munsi. Kuki twumva yuko twogera mu gihe abantu bazumva ku karengane bagaturika, twagakemuye hakiri hafi, turavukana twese. Njyewe none byita ko turi famiye mbere yuko tuvuga ngo ubwoko wakuva ari kure, turi famiye. Sematama kuva mu gisoda ca Kongo asanga Twirwaneho, urabivuga iki wowe? Bisigura iki, bisobanura iki, byagwaye Yesu iyihe nshusho, wabivuga iki wowe? Biranshimisha ko, byaranshimishije ko yaje, kandi nk'umuntu wahoze mu gisirikare nyuma ya kano kavuyo, wari hanze uko nobivuga, yari hanze y'iriya sene yaziba hariya, azi ico ubumwe bisobanura, azi no kuba batari hamwe ico bisobanura. Tekereza ko nawe n'abandi nifuza ko boza n'abantu b'abagabo. Iwe nagerageje no kumubaza, numva ko ari umuntu w'umugabo w'ibitekerezo. Ndatekereza ko byanga bikunze azahuza n'abandi mu buryo bwo kugira ngo abantu babe bokorana. Urakoze. Bumva yuko bokorera ku ruhande ariko bakorane.
intego yabo ko ari imwe ishobore kuba yogerwaho. urakoze. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wavuze ko ari ukuntu mwari mwaratangiye uburyo bwo gushaka umuti urambye mu karere. Guminho yari Twirwaneho yari itarabaho, n'aba ngaba bamwe mu basoda bari batarazamuka, mufite intego yo kuzana umutekano urambye iriya mu karere k'iwacu, mugenda mugera ahantu hatandukanye. Kugeza ubu nyine bisa n'ibyogorana kuko abantu wenda babona ko mukorera muri Guminho cyangwa se mukorera Guminho. None ubona noneho ubu nyine n'iki cokogwa kugira ngo hariya mu karere tubone umutekano urambye, kuko wabivuze basogokuru bavukiye muri insekirite, natwe nuko tuvukira amahanga kubera kubura umutekano wacu. None ubona n'iki cokogwa no kugira ngo tubone umutekano urambye, kuko mwabivuze mwari mwarabitangiye, n'iki cokogwa noneho ubu nyine? Icambere ubumwe ni ingenzi. Nubwo novuga benshi bavuze ngo Twirwaneho niyo ugomba guhabwa ubushobozi, ntiyakemuye ikibazo. Ikibazo kiracahari, tiri na hose, tinafite yewe n'ubushobozi bwo gukontorora igice, ni bake. Dukeneye benshi, dukeneye ko bahuza, bamara guhuza bagatanga umutekano, hakabaho ibiganiro, hakabaho na mekanizmu imwe dushiraho twese tuzisangamo yo gushaka umutekano wa kariya karere, tukemerana. Urashobora kuba umuntu wese utekereza ko igitekerezo cyewe ari cyo cogerwaho aribesha cyane, kuko nambura azaba atakaje ikintu kinini, naje nimubura zaba ntakaje kinini. Kandi turi hano, jewe uri hano, ibyo ari byo byose sindi gutinya ngo hariho abantu bokabigizemo uruhare runini, ni abantu bari iriya ruguru, kuko umwana wanje hano ntabwo ari ndaco mayimayi igira ico umutwara, ariko wabo bafite hariya uragira ico umutwara. So batekereze cyane mu buryo bw'ubumwe kuruta kugira icambere. Abanyabinyoma n'abasambuzi bose bagende baciceke, sibyo dushaka, sinabyo ubwoko bwifuza. Habeho guhumeka amahoro, nongere mbivuge, tuvuge ko nta kibazo gihari. Abayobozi b'iriya mitwe nabo bagerageza uburyo babahuza. Guminho yahozeho nk'uko wari ubivuze, na Twirwaneho y'abaturage n'abandi nabo si ikibazo, ni bazima, ni byiza, tubashigikira. Tureke kubatandukanya dukoresheje impamvu iyo ari yo yose. Ikindi kintu nongeraho, ndagira ngo ubu nyine tumaze kubona n'umuntu utaruhumutse amaze guhumuka, kuko abo bantu b'abanyabinyoma baje aribo basenya ubwoko. Ubu nyine batangiye bavuga ngo Guminho ngo iri mu ntuze, ngo mu maraporo ya leta. Ubu nyine Twirwaneho, bo baranabivuga, Twirwaneho ya makanika iri muri mu maraporo ya leta, leta irabivuga ku mugaragaro. Ni bande? Ni abafite umutima wo kudutsemba, nibo bayakora, kuko twumva ari byo twoha agaciro kugira ngo tubwire bamwe turenganya abandi tubarenganya. None ko igwe yasohotse muri biriya, barareka kumufasha? Ako baretse nabo nabasangiye umugambi kimwe n'abari abandi, kubera iki bareka? Tuzi twebwe ukuri, nubwo isi yose yoterana ikavuga ngo ntiduhe makanika ubufasha, iyo bari kwibe, ntabwo tugomba kuzumva,
kuko tuzi ukuri turi kurwanira. Isi yose nubwo yohaguruka ikavuga ngo tureke Guminho, tugomba kubireka kuko twebwe niko kuri turwanira, turarwanira abo turi bo. urakoze cyane. Abavuga ngo impamvu ni nyinshi sizo turiho, turi mu butabazi, nico cyonyine turiho, nta n'indi mpamvu igomba kubaho. Ibyo bavugaho ni ibinyoma. urakoze cyane. Rero reka dusoze ikiganiro cyacu hano. Nshuti mwarimu dukurikira, reka tubashimire mutwemere dusoze ikiganiro cyacu hano. Imana nidushoboza tuzagenda tuganiraho byinshi, umutumirwa tuzagenda tumutumira kugira ngo turebere hamwe cyangwa tungurane ibitekerezo ku cyo twokora. Rero dusoze ikiganiro cyacu, reka duheze umutumirwa umunota umwe cyangwa ibiri ugira ijambo ubwira umunyamurenge wese udukurikiye. Urakoze. Ndagira ngo mbwire abantu bose bifuza amahoro. Simbwira ubutumwa bwanje simbuha, ndabuhawo bose, ariko abo nshaka cyane naba bifuriza akarere amahoro. Ikintu cya mbere, twite ku nyungu z'ubwoko n'abatuye akarere kacu kuruta izindi nyungu izo arizo zose. Ikindi cya kabiri, twumve yuko kugira amahoro, tutazagira amahoro ababembe n'abafurero badafite. Nico kindi jewe nifuza ko tuzaganira, kuko niyo ushatse gufatikanya cyangwa se ugaragaza kugarura bamwe mu bafurero, biyita ko uri gukorana n'ikintu ushaka amahoro. Nta munyamurenge uzabona amahoro mu bembe no mu furero badafite amahoro. Tugomba kuzagira amahoro twese, tukabana nk'abaturanye kuko byahoze. Ico ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo makanika azahuza na karoti, namara guhuza nawe bumve ko iwe yahuje na karoti. Undi nahuza n'undi, ibo bumve yuko tureke kubeshwa. Icya gatatu cya nyuma, mureke dutekereze mu mahoro n'ubumwe bwacu twamanye. Abiyita abanyabwenge batari bo aribo dushira ku ruhande, b'abanyabinyoma. urakoze. Urupfu rugera kuri bose, urupfu rubabaza kimwe n'abandi. Uwumva yuko umwana umwe yopfa, abanzirize ku wiwe, yumva umubabaro azumva, abone gutekereza ku wundi mwana umwe ushobora gupfa mu gihe yabyifuje. Murakoze cyane. Bavandimwe mwarimu dukurikiye, reka tubashimire mwebwe mwatanze umwanya wanyu kugira ngo mukurikire ibiganiro byacu. Reka dushimire nawe wabasha kulayikinga ikiganiro, nawe watanze comment, tukaba tugushimiye. Rero nawe ubutaha mugira amahoro. No gusenga ngo Imana izarangiza intambara mu gihugu cy'iwacu. Mugire ubumwe, mukorere hamwe, ahasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera. Imana ibahereze umugisha.